Bafethu i DJ Brian a hi khale ngopfu Telkom ya ku yi tivisa mhaka ya mintshova ya yona ya 1 gig hi 79 rand swi hlamarisa vo tala sweswo jigijigi va vuye nakambe va ku 1.5 gig ya na nhlikani 1.5 gig u yi tirhisa na madyambu hi 89 rand seke sweswi hi le ka nguva yintshwa ku hunga moya walowo wa nguva yintshwa na le ka Telkom xitano hi ku tisela special swa ku hlamarisa swinene kahlekahle swi tele ngopfu leswi nga swi kumaka eka Telkom eka nguva leyi yi tikombaka swa ku vhele yi va nyuherile swinene ngopfu hi special swo hambanahambana bona ku na special swo fana na free me ya 800 megabytes laha yi katsaka 500 megabytes ya data u tlhela futhi u kuma 50 wa ti-sms u tlhela futhi u nga ha kuma 150 megabytes kwalaha henhla ka 800 megabytes liyani ya ku va karhi u nga ha tirhisa WhatsApp kumbe eka Telegram hinkwaswo leswi u swi kuma hi 99 rand bona nghena ka website ya Telkom u kuma vuxokoxoko byo tala laha nga kumaka mimbukuto yo tlunya ni dyambu u kuma mimbukuto yin'wanyana u nga ha tlhela futhi u dayela *180# u karhi u tirhisa sim card ya wena eka Telkom swi tele leswi u nga swi kumaka eka nguva leyi hi ri munati wayawaya yi sungula sweswi eka Telkom #Telkom Connects SA